شاهين من تركيا، والشيخ الدكتور محمد علي عطفاي من المغرب، والشيخ الدكتور سهيل محمد إقبال من المدينة المنورة، والشيخ الدكتور كمال قدة من الجزائر، والشيخ الدكتور نور الدين قاسم من إثيوبيا، والشيخ الدكتور حسن مرعب من لبنان، والشيخ معاذ القاسمي من دولة قطر، وكذلك التحكيم الإلكتروني الشيخ محمد عبد الحميد. فليتفضلوا. الله أكبر. الله أكبر. These individuals who have been called are international judges, including our Ethiopian judge, Dr. Nuruddin Qasim, founder and manager or general manager of Zaid ibn Thabit Quran Association. So, takbir is important here as well. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ደከማችሁ እንዴ? ታው ይሄ ቀን በትግላችሁ የተገኘ አይደል እንዴ? አይደክማችሁም፣ እርግጠኛ ነን። አላሁ አክበር። የብዙዎች ልፋት ስለሆነ ነው። እናም ሀገራችንን እንድንኮራበት ያደረገው የእናንተም ትግልና አስተዋጽኦ ነውና አላሁ አክበር። ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሙአዝን ሀገር፣ የቢላል አልሐበሺ ሀገር፣ የአህመድ ነጃሺ ሀገር፣ የሁለት ሂጅራዎች ሀገር ኢትዮጵያ። አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። ጀራር ዴቢ አሜር ሪፈቲና እኒ ፈቲና አላሁ አክበር። እንደቀሙ ገረሲ ኡልፋዳ ገለቶማ ሹክራን እዶወን ኢሳኒ ስብን